morning guys! Welcome to Merkato ni Nanay Ses here in Pagudpud. Hello everyone, welcome to Merkato ni Nanay Ses, and andito tayo sa Handmade by Little Bell. And these are crocheted products made by hand. At syempre kung sino yung gumawa, andito siya sa loob, kaya pumasok po tayo. Hi madam! Hello, Good afternoon! Welcome to the Merkato ni Nanay Ses. So what are your products? So as you can see sir, yung mga products po namin is purely crochet. So kasi pag sinabing crochet, kasi ang unang pumapasok sa isip nila is yung mga... Parang sinauna, Yes, na sir. parang matanda na. Correct. Pero ngayon, since millennial sir, nag-evolve siya, right? True sir. So eto na po siya. We have Alco pouch. Alcopow social. Tapos we have your earrings. Yes Na sir. bonggang-bongga. I love your earrings. Hi, thank you po. You have your dream catchers. Yes, sir. Ito yung pinakabongga sa lahat. Parang Yeah. pang Miss Universe siya. Yes, So how sir. much is this one? That's 60 pesos sir. Ayan. Yes, And napakarami. From 60 pesos up to sa earrings po, 60 pesos to 200 po. to Depende. 200 pesos. 200. Depende dun sa design. Design. So please invite yung ating mga millennials para pumunta dito sa Handmade by Lil Bell. Yes. Iniimbitahan ko po kayo na pumunta dito sa Merkato ni Nanay Ses, dito sa Barangay Saud, Pagudpud, to visit our booth, where you can see, where you can find unique items. Pwede siyang pang gift, personal, saka pang lalo na sa mga kikay na katulad ko. So what's your FB page? Yeah, we have a FB page, Little Bells Crochet, and IG. Lil Bell's Yes, Crochet. and IG, Little Bells Crochet 1120. Okay, thank you so much. Thank you so much din po. God bless. Okay guys, it's still sa Merkato ni Nanay Ses. We have here some food house from Paway. Ayan. Ang dami-dami natin pagpipilian. Chicken inasal, premium somay, baksilog. What is baksilog? Bacon. Ayan, and tuhog platters. Meron din tayong mga dynamite. Siyempre pag dynamite medyo maanghang-anghang siya. At meron din silang hot patosa. Turo love mo ko na. And we have here the proprietor of Some Food House. Ayan. Hi! Hello po. Ayan. What's your name? Ruth po. Hi Ruth. Saan to sa Paway? Sa Barangay 6 Santa Rita Poblacion. Sir. Ayan. Tell us something about Some Food House. Naisipan po namin magpatayo ng food house since pandemic. Kasi nawalan po ng trabaho yung asawa ko. So, naisip po namin mag-venture sa food. Yes. The best thing ngayong sa panahon na Yes to po. is paglalako ng mga pagkain. Dahil yung una nating nararamdaman. Right? So Yes, please sir. invite them and your FB page and your Instagram. Ayun. Kung gusto niyo pong mag-order sa malapit po sa Paway, Batak, Corimao, nagdi-deliver po kami. Please like our page, Some Food House, or add us on our FB account, Sabi Sab Needs. It's XABY-XABNEEDS. Thank you. Thank you so much, Some Food House. Thank Guys, still sa Merkato ni Nanay Ses, andito tayo sa Likhang Hilagi Studio. Taga ano dati Likhang Hilagi Studio? From Batak, sir. From Batak City. These are wood products, These right? are resin products. Resin. Pag sinabing resin, anong ibig sabihin? Two-part siya na solution na nag-harden. Resin. Wala siyang wood. Pwede, sir. Pwede siyang ilapat sa wood. Pwede siyang ilapat sa wood. Yes, sir. Parang ito yung Resin. nakikita natin sa mga sa YouTube and FB, di ba? Ito yung mga uso ngayon. Good for, ay bongga rin yung kanilang mga Keychains. earrings. Resin earrings. Keychains, sir. Keychains. Yes, keychains. Akala ko mga Wall decor. Wall decors. Pop sockets. Yan, pop Ayan. socket.
pwedeng invite natin sila and please Sige, sir. give us your FB page or Instagram. Kindly follow me on Likang Hilagay Studio on FB, Instagram, and TikTok po. Thank Thank you you. so much, Likang Hilagay Studio. Okay, once again, for Mercato ni Nanay Ses, still your Kuya Dandan, adapti tayo, may isang nakapinpintas, ita arrangement na this is what we call Panshan. Ano ti Panshan? It's a restaurant. Tell us something about Panshan Resort, girls. Panshan Beach Resort, sir? Panshan Beach Yes. Resort, doon kayo makakita ng kakaiba kasi kami po ay organic. Ano po yung kakaiba? Doon niyo po kayo makita kasi kami po Panshan Beach and Mountain Resort. Pag wala po ang beach, meron kaming river, meron kaming mountain, meron po kaming spring. Meron din po kaming farm. Meron din Farm, farm. opo. Doon po kinukuha yung fresh vegetable na niluluto po Okay, namin. sige, please invite our beautiful people of Ilocos Norte to go to Panshan Resort. Come on. Come and visit Panshan po. Dito nyo po titikman ang mga unique foods, mga kakaiba pong pagkain. Tapos maano nyo po yung mga river po namin, maganda po. Thank you. Thank you. Thank you po. Iti Mercato ni Nanay Ses, at nakalat yung attention ko, this is from Paway. It's called Turod Avenue. Oo, Turod. Siguro, Turod no kati yan ti restaurant yo. Kutsinta with yema, deep cheesecakes. Kasi nakainimas da. Ano ti specialty of the house? Actually, in Paway, sir, Mm-mm. lahat sila mabili Mabili. kasi most of our dishes are finger foods, Finger pwedeng pangpulutan. Pwedeng pang And ulam. talagang yun yung patok na patok dun sa Paway kasi maraming manginginom dun sa Paway. Maraming manginginom Tsaka sa masarap din kasing ano sa rice. Yes. Mm. And you have your rice meals, appetizers, Yan. desserts, and drinks. Ayan, please invite our consumers. Please do come visit Turod Avenue located at Barangay 20 Paratong, Paway, Ilocos Norte. See you all there. Thank you so much. What's We your also website? have our FB page. Just type Turod Avenue. Okay, thank you so much. Thank you, sir. Turod Avenue. Is still vlogging for Mercato ni Nanay Ses. Good afternoon, everyone. We are here at the Ball Pit Cafe from Bacara. Hi, girl. Hi. What is so interesting about the Ball Pit Cafe? Chill lang. We are from Bacara. Ballpit Cafe was founded way back 2017 pa. But because of COVID, we are trying to join this Mercato. Mercato ni Nanay Ses. Mhm. And Kasi ang hirap ng buhay, right? Ano yung pinakamasarap from Ball Pit Cafe? bestseller namin yung quesadilla, kaya quesadilla yung Quesadilla, Mexican. Ayan, yun naisipan namin With your matchas. yung milk tea po, pero hindi siya available today. Not available today. O sige, invite natin. Please tell us about your Instagram and FB page. Ballpit Cafe, Bacara on FB page. On FB, Ballpit Cafe lang. You can visit our walk-in store, our cafe in Bacara, Bacara Old Market po. Ayan. Thank you so much, Bolpit Thank Cafe, you. and good luck. Dati pala dito Mercato ni Nanay Ses along the stretch of the very beautiful Saud Beach. Dati dito yung Ting Japanese Cake and Shawarma House. So we have here the very good looking owner of this Ting Japanese Cake and Shawarma. Api Ting, bakit po Ting? Kasi inagang pa rin palayaw ni bakit ko, sir. Anak ti palayo di ba? Anak ti usunganaga ni bakit di ba? Hortensya, unique ngamin, ginaga na iso nga pintas palabas si DJ naga na ting tapno. Okay. So Ano these din? are all Japanese. Oh, yeah. Japanese inspired. Ay, Abi nagabukat Japan idi. met sir ngem You like eating Japanese food. nasurusuro mi lang. O sige nga Rod, invite them. Inuti dati iti yan dati ting. Actually, di Kurimaw kami sir, jay Watchtower jay Torre Kurimaw. Okay, so invite them tayo digiti umay gumatang from When? Curimaw. When? Invite them nga Rod iso dapat. In-invite na. Okay, amin nga nagitoy kuma dito sa Saud Beach ket sapi ko mata
Umay damit pumasyar DJ Torre Curimao. Tapno makita damit DJ Watchtower medjay. Tapno makita damit no kasano met ti pintas ti Torre nga in kami met mampanakil nga Thank you, sir. nga lugar.